mkantsha Nazokhuluma iqiniso leyithasha nomkantshi. umkantsha uthuthumela Uzumkantshi uthitha uphakamisa inyawo. ngoba lentswe la modimo le bohloko e re bebele le sena le mkantsha Ngoba iBhayibheli lithi izwi laNkulunkulu libuhlungu lisika nomkantshi. Awusuka madoda. liyankutha bazalwane Sizwana bazwe. I declare today Inkulumo ke namhlanje. bua taba ye today Ukhuluma lenkulumo namhlanje. a hona motho yo phelelang modimo Akekho umuntu ophelele a tla uNkulunkulu sokola ozosokola. ke I declare today ha hona motho yo phelelang modimo Akunamuntu ophelele o tlo uNkulunkulu sokola ozosokola. Ngathi awuzwa mzala. modimo wa ka uNkulunkulu o tsamaya le maIsraele uhamba naIsrayeli o ba ntshitse Egipte ubakhiphe eGibhithe. maEgipte ba bogetse iGibhithe ba tsamaya liba in the wilderness bahamba go ehlanga. sena shopo go Akunashopo, sena diaparo go akunayipala, sena metsi ba akunamanzi. tsamaya Kodwa bayahamba. gobane ola Ngoba ke lona metsi uyimali, ola loya ke shopo uyishopo, ola loya ke tsela uyindlela, ola ke loya phetogo uyimpendulo. ba tsamaya ba sa tshwara nix Bahamba endleleni yabanalungu, gobane ba tsamaya le manufacturer bahamba nomuntu wendlela. Hayi Nkosi yami. ba tsamaya le motho o reng ga o sena ballpen a no e manufacturer gona moo Bahamba nomuntu la kungekho lutho ehlala yena uyezindlela. o nyaka ko bontshe jesu gannyana monna mongwe a na matlho Enye indoda ayinamehlo, ke sefofu ayiboni impuphu. morana jesu uJesu Kristu bibele ya ka e re iBhayibheli ithi a nka mobu wathatha umhlabathi lela mobu wakhafunela a kopanya a wawuhlanganisa tshasa motho wamfaka nako e ntse a re isikhathi ayenza o na etsa matlho wayenza amehlo awusuka madoda. o isa letsogo ka rua kenya Uyisasana ngoba gore motho sewafaka ola a bona kuthi lo muntu abona yo ke tsamang le yena o yilo sihamba naye o etsang dilo tse tlholang bana wenza izinto ehlula ke abantu. tabe bibele e re Idase se iBhayibheli se etsegeng go bana lo ungenzeka ebantwini se etse ga o yena kwenzeka kuye yo ke tsamang le yena yilo sihamba naye. go na le monna ya emeng mo moragaka Kunendoda imile ngapha emva ngapha, ba bangwe ba tlo mmona abanye bazombona o eme mo moragaka umele emuva. Wabelele bangcwele nkutlwe hantle nimzwe kahle umfundisi. ga ke na right ya go ba le business Akana right mfundisi uba nebhizinisi, ga ke na right akana right. ya go ba le business mara lona Mara ni le na le right ya nelungelo go ba le di-business uba nibe le nebhizinisi. ya nkutlwana gobane business ya ka Ngoba ibhizinisi kore amfundisi ke release business ya gago ukuthi yena gore ayikhulu wena o tlo support-a business ena ukuthi wena ukwazi ukusupport ya go lata memoya yokulahla e latlhegileng iphefumulo elahlekile. Awusuka madoda. Anizwana jale mona manje lana as long as o boe esiwangakabuyi 2 or 3 millionaires di tla emelela 2 or 3 millionaires gona mo di tla be 2 or 3 and e tlo ba proof ya bo Thomas boThomas bobona lapho 2 or 3 millionaires mona mo kerekeng taba kore ga o sa ipone o phumelela ge go phumelela ngokuba uma ungaziboni uphumelela vele ngeke uphumelele. mo montara ke ne ga itse re bule dibaebele wa ya sabana ke tletse e futa koloi ke tletse ke re nka shumaela wena o ye Thembisa o boye Thembisa o kry-a gore di-taxi a o di kry-a Thembisa o bo o di kry-a ka nako e o tla kry-a ke shumaela ke tletse ke filwe assignment e nngwe gape ke filwe responsibility e nngwe gape Unikezwe umsebenzi omunye futhi ba re go nna bathi kuwe mfundisi buka yena ya molao le ncwadi le yomthetho e seke ya tloga molomong wa gago ingasuki ke e boditse
Maubani. utshela izolo Maubani. izolo Bari buka ye. bathi le ncwadi Iska tloha mo. ungasuli Jwale buka ye. le ncwadi le Ha ke e bua. makayikhuluma Wena o tlo nahana hore ke tjho wena. uzocanga ukuthi wena ukhuluma ngawo mfundisi Ke the way e leng ka teng. indlela engayo From verse 20. 17 Luke from verse 20 Hona le ke tshwere amplified. Hona le ntho amplified e explainang eo di NIV di sa e explaining. Ere, asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he replied to them by saying, the kingdom of God does not come with signs to be observed or with visible display. Nor will people say, look here, it is, or see, it is there. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts and among you, surrounding you. And they will say to you, look, he is there, or look, he is here. But do not go out or follow them. For like the lightning that flashes and lights up the sky from one end to another, so will Son of Man be in his own day. But first he must suffer many things and be disapproved and repudiated and rejected by this ancient generation. And just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. People ate, they drank, they married, they were given in marriage right up to the day when Noah went into the ark and the flood came and destroyed them all. So also it was in the same as it was in the days of Lot. People ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the very day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. That is the way it will be on the day the Son of Man is revealed. So, don't ever think the kind of the Son of Man, it's over like eating ice mints. ngicabanga ukuthi indoda nomuntu mayibuye kuyoba njengamaswiti Kuzoba buhlungu. kuzoba buhlungu Liyakuthwana. Mamela Bibele ri. mamela iBhayibheli ithi Ere bafarisi. into abafilisti Abafarisi. abafaristi Batla ho Jesu. beza kuJesu Bafarisi. abafaristi Batla ho beza Jesu. kuJesu Banyaka o tseba. bafuna Hore ukwazi mmuso wa Modimo ukuthi umbuso o tlo waNkulunkulu hlaha jwang. uzovela njani Hore ba tsamaye. ukuthi Ba bahambe yo botsa batho. ukuthi botshela Ba re abantu utlwile from the horse's mouth. ukuthi Morena Jesu unkosi Jesu wa ba fetola. uyabaphendula Bafarisi ke batho ba jwang. abafaristi abantu abanjani A re ke re shebe motho a ba re ke mofarisi. asike sembheke lo muntu kuthiwa mafana Hore mofarisi ke motho ya jwang. ukuthi umfilisti umuntu onjani Number one, number 1 motho ya farasang lo muntu ofarisayo ke motho ya tsebang Bible umuntu wazi a iBhayibheli sa etse. angayiyenzi 2, mofarisi o quote di verse 2 umfazi ukhosa a sa di phele. ayikaziphili bathi Isikanya ka hore ke sone. ningafuni ukuthi umbuza nisole anibheke kanje Le sika etsa hore ke sone. ningamenzi ukuthi asole Ke re mofarisi, umfaristi bafarisi ba ne ba tseba molao. bafaristi bebayazi umthetho Bafarisi ba ne ba etswa di-Bible college. bebezo iBhayibheli khona Mara ntho e ne ba e hloka mara lento ke bebayiswela moya wa Modimo umoya wa ho kaNkulunkulu senola lentswe ukuthi ka tsela ya uveze Modimo. ngendlela kaNkulunkulu Ene ba ne ba o gata molao. ene bebawugcina umthetho Ba gatile le batho hore ba o etsa molao na. ngoba babhekela abantu ukuthi bawenza yini umthetho Ke bafarisi. bafilisti E re amen. amen Bafarisi abafilisti ba tseba Bible. bazi iBhayibheli Ha ba tsebe mongodi wa Bibele. abamazi umbhalo weBhayibheli
ne-10 commandments ba tseba everything bazi konke mara ga ba tseba Jesu abamazi ujesu as lentswe o apereng nama njengomuntu ba ne ba tseba Jesu bazi ujesu jwale ka carpenter njengomuntu osebenza ngomsebenzi wecarpenter ba tla ho morena Jesu baza kujesu ba na le putsiso banombuzo ba tla ho Jesu baza kujesu ba tla mo leka bazomlika ene Bible e re elibhayibhile lithi ba ne ba sala Jesu morago bebamsala mo a yang teng ayakhona bafarisi ba teng bafilise jwale bekakhona bokreste today ga njenganamhlanje botse bo tsamaya you must have go na le bafarisi kunemafadisi ba rweleng diBible bathwele go amabhayibhile na le bafarisi kunemafilimi ba opelang nabaqulayo go na le bafarisi kunemafilimi ba quotang diBible mara ba sa iphile mara bayiphili re na le bona le today ndabo namhlanje batho ba tsebang defense ngabazi ba mavela re ba nke Bible babathetha ba ibhayibhile defende mesebetsi ya bona imisebenzi ba re yabo Jesu o ile a etsa wine bantu wayenziwa yini Jesu o entse wine jesu wenziwa ba yini defenda ntho ya bona bakhota lento ba yabo quota Bible bakhota ibhayibhile yezwa na mara ba nnete mara baqiniso ba nnete laba ke linaqiniso bao Bible e reng laba ibhayibhile lithi ebang baetsi ibali bayenzi bebhayibhile ebang baetsi ba lentswe yezani le ska ba ba utlwi fela ingabi labazwa kuphela ebang baetsi ibe le labayenzayo ska ba ba utlwi fela ingabi lanizwa kuphela modimo wa tseba unkulunkulu uyazi batho ba utlwang abantu ba abazwayo sa etse ntho noma bangayiyenzi into ba ba abayizwayo tseba kaofela uwazi bona ka di-stage tsa bona uwazi ngey'tandadi zabo ba bangata abaningi ke bakreste kerekeng abakhirisi esontweni go boima kunzima gore ga ba ilo robala ukuthi ba nabona bitse bana ba ukuthi bona babiza ba abantwana ba balle lentswe la bantu Modimo. babakhothelizwi asikhulumeni go boima kunzima ba bangata abaningi ba tseba di-channel tsa television bazi amachanela wonke go TV feta di-chapter tsa Bible kudlula amachapter gobane ga ebhayibhile ba ba le Bible bali ibhayibhile ba no enka Sunday ba ithintile bayithatha kuphela ngesonto ba ba ya bayithi kerekeng before naba esontweni a ke tsho lona akasho nini umfundisi a ke tsho lona akasho nini wa nkutlwa na ngiyezwa na ya nkutlwa na ngiyezwa na jwale ga ba fitlha o Jesu manje nabafika kujesu bafarisi bana amafiliste lawa ba ne ba na le leader ya bona banelida yabo ya o tshwantseng e bue le emele ikhulume e botsise Jesu on their behalf ibuza ijesu yonke into e re ithi a ke o re botse akusitshele gore mmuso ona wa Modimo ukuthi lo mbuso re kankulunkulu tlo o bona jwang ukuthi sizawubona kanjani gobane ba dumela go dilo tse ba di bonang bona bakhona kuzinto ba abazibonayo dumela go dilo tse ba di bonang bakhona kuzinto jone abazibonayo ba re nyako o manje bona bathi bafuna mmuso ukubona ona lo mbuso ga o tla uvela go na le batho kunabantu ba dumelang nabavumayo gore ga ba promotwa okuthi ga nabapromote ba phomella ba nabaphumela tshwere mmuso bababa ga o jalo akunjalo go na le baetsa dibe ukuthi abantu ba ba bazibuza phomellang abenza ba ukuba sena baphumelele nako ya Modimo Kuba sisika sa mara ba na Modimo. le material ngoba jone banemethelela bibele ya ka e re ibhayibhile ithi batlang mmuso funani mbuso batlang mmuso funani wa mbuso Modimo pele phambili pele ngaphambili ntho ya pele into yaphambili ko batla yakuqala mmuso ukuthi lifuna umbuso bomme le bontate bobaba ntho nabomama ya pele into yokuqala go ya ka Bible kuya ke ngebhayibhile go batla mmuso wa funani Modimo mbuso le go loka ga ona ukulunga kwawo two things izinto o zimbili batla mmuso ufuna umbuso o tsebe go loka ga ona wazi ukulunga kwawo nkosi yami jwale ba botsisa Jesu pela batho manje wabuza ujesu phambi kwabantu ba nyaka a fetole pela batho kufuneka ukuthi uphendule phambi kwabantu because re na le problem ya batho ba claimang ngoba sinenkinga abantu bazayo ukuthi ntho ba sa ipheleng lento bangayiphili ga re ya yazi Bible ke a tseba athi mina ngiyayazi ibhayibhile go tseba Bible won't make you a Christian akusho into bawazi ibhayibhile uyikristiyeni a re lokiseng taba ena asilungiseni go tseba Bible kwazi go ibhayibhile kekebe wa wetsa mokreste akakukwenza ukuthi ube
wa nkutlwa na uyezwa na go na le batho ba tsebang constitution kunabantu bazi-constitution umthetho-sekelo wa mo South Africa mara ga ba yo phela mara bawuphili ba tla ba ba o khoutele le freelota bazokukhotela ba o gona beele yona bakubekele ga yona o re wa mosheba ma kuyabheka o tlhorisa batswana mara o na le freedom charter mo molomong une-freedom nakuyo Nkosi yami. wa nkutlwa uyezwa na e re ke le go tse nnete uthi anitshela iqiniso go bontsha gore ga ke tshabe motho ukuthi akasabi muntu ga ke tshabe motho akasabi go muntu na le batho kunabantu ba hlalefileng strateng abahlaliphile go estrateni na le batho kunabantu ba nyaka mo ba famous uwathanda ga o ka ukubafuna yo sheba bakuyidiyobhela maleng a bo bona emakhaya batswadi ba bona abazali babo gore ba phela ukuthi jwang baphila mo kanjani ntle ba hlalefile njengabaphansi bahlakaniphile malapeng kodwa ekhaya charity begins at home into mara malapeng qala ba ekhaya phela le ka satane kodwa ekhaya go na le batho kunabantu ba e leng bakreste pele bangamakhreste ga batho phambi mara kwabantu malapeng kodwa ba emakhaya phela le ka satane baphila njengosathane Christianity ukrestu ga se ntho o bua fela. asithi ukuyikhuluma kuphela go na le batho ba thotseng kunabathunga le ga o ka re ba sheba kerekeng noma ukuthi wababheka ba esonto nyatsela bathatheleka ka phansi gore ba thotse ngoba bathunga mara o na le ntho ba itshwere bari kunalento ye bayiphela ba buang too much kunalabo bakhuluma ba sena kakhulu yona kodwa abanayo go na le batho ba buang too much kunabantu bakhuluma ka gara kakhulu dikereke phakathi ba kwamasonto sa phele kodwa baphila ba tshosetsa batho ka language babathusela abanje ngokukhuluma ungamkwateli o mfundisi se ka nkotela ungamkwateli mfundisi nna ke romilwe fela uthunyiwe kuphela la go fetisa nnete ena ukuthi adlusele iqiniso le that's why jesu o re go bona ujesu uthini jesu o re the kingdom of God is within you a re check uthi umbuso kankulunkulu ukini o ka gara lona uphakathi kwenu o utlwa nthwena izwa le nto o a ba bontsha jwale gore uyababonisa manje ukuthi ga o bonwe ka mahlo awubona o bangamele bonwa ka ditetso uyibona kazenzo awusuka madoda mamela mamela ke itse go wena uthekini dikgoši di a tšhentšhwa amakhosi ayashintsha kingdoms di a tšhentšhwa umbuso uyashintshwa ga o amoela jesu ma umukela ujesu go tšhentšhwa kgoši kutshintsha inkosi nakuwo go awusuka na le kgoši o tshwantseng e re kela inkosi imele iphume go kena mongao kungena umnikazi wayo awusuka madoda ga o amoela jesu ma umukela ujesu o re go confusion uba o bua le o didega unokudideka o re confusion tswa uthi udideka phuma solution coming impendulo mayingene o re jealousy tswa uthi ubona uphume unforgiveness tswa ungaqondi phuma go kena kgoši kungena inkosi the king of righteousness inkosi elukileyo Jesus Christ jesus christ ga a kena bophelong ba motho angena empilweni yomuntu re tlo bona ka mesebetsi uzobona ngomsebenzi motho wa umuntu tšhintšha uyashintsha hei bazalwane motho wa umuntu tšhintšha uyashintsha ene motho ga a forced go tšhintšha and umuntu angaphushwa ukuthi go ashintshe tšhintšha ke decision kushintsha umuntu uthathela yena isinqumo o re morena jesu uthi ujesu kristu bona ke eme monyako uthi ngime emnyango ke ya kokota uyanqonqoda go ya go wena o re wa bula kuya ngawo ukuthi kapa uyavuma ga o bula or awuvumi gobane pelo ke ya gago ngoba inhliziyo yakho life ke ya gago impilo kuyakho awusuka madoda jale manje o re mmuso ona uthi lo mbuso lo o ka gara lona uphakathi kwakho kwa ke nyatsa ungasithatheli phansi le ga batho ba o nyatsa nabantu ma bakuthathela phansi mmuso ona lo mbuso o lo ka gara gago phakathi kwakho jale go tswa go wena manje uphuma kuwo gore o tlo e tshwara jwang ukuthi uzoyiphatha kanje go na le mmuso kunombuso ke tabe batho ba na le mmuso ona kasole abantu abana re ba bona betse sibabona ngomsebenzi morena jesu o re ujesu re kristu tla ba tseba uthi ka sabazi dithulwana ngethelo ngethelo lifestyle ya tšhintšha o pholositse yonke le nto lifestyle
lifestyle ya change yashintsha o change the way o phelang ka teng ushintsha ngendlela ophila gobane kgoši e change-adile ngoba inkosi ya shifta iyashifta inkosi ga o change-wa mmuso bakushintsha lo mbuso go ba le ntwa kunempi ga o no change-wa easy mmuso ake kushintshwa lula go ba le ntwa kunempi ga o tshwanetse go be le o mongwe a take-ang over bakumele kuba khona lo uthathayo ona o tshwanetseng a shifte lo mele ashifte ga batle akakavumi ga o ka sheba dilo tsa polotiki go na le kgoši e nngwe gona mo continenteng e ga batlo retire mangabhekete zombuso kunenye inkosi la ifuna uritaya yafuna ukusuka ga batle akafuni o futhumetse godima maphelo a batho uzokumele kuhlile phezu kwabantu ga batho ba ntse ba goga boima o ja monate le abantu badonsa kanzima yena ga batlo change akafuni ukushintsha satane le yena ka mona gara batho na usathane ga batlo tswa akafuni o nyako ntse a butse godima life ya gago uhlele phezu a kwabantu i-control ayicontrole lempilo yakho ke taba o tla utlwa batho akuzozwa abantu bathi ntho ena baebele ke ntho ya makgowa lento ebhayibheli into yabelungu and ga o mo sheba mawuthi uyabheka o apere diaparo tsa ugqoke impahla zabelungu ga re diaparo tse ke tsa makgowa ade impahla zabelungu o no re baebele ke ya makgowa mara ibhayibheli uthi yabelungu ke ile ka botsisa ntatomo uyawabuza omunye ubabo ka re ga o re baebele ke ya makgowa mawuthi le bhayibheli yabelungu why o sa tlhobole diaparo tse o batla maphešo wayengaqhubuli impahla yogqoka o amabheshu bone gore bana ba tla o sheba jwang ubona ukuthi abantu abawubheka kanjani amabheshu wabo bana maphešo ugqoka amabheshu o ntshitse mekantša ebile batho ba sa tshase vaseline sona nagana o ntate o apere le phešo ande a wa tshasa vaseline bana ba ba o bona abantu abakubona ungafakile o ba mo putswa uba yenye into epunga nje itakile nje o tieletse mo tabeng ya maphešo uqinele nje amabheshu nje baebele e tlile le makgowa ibhayibheli zenabelungu o stakile ustakile if you can give us something better uma ungathi yenza enye into engona and ga o ka sheba batho ba buang too much abantu abakhuluma ga kakhulu ba etse nix akukho lutho abalenzayo asikhulumeni bazalwane a re bue asikhulumeni bazalwane bacomrade o itse mara go rarwane bopi a e le bona ko ntlong kodwa ukuthi athole ikubo esendlini akusilula sa mo ba jwetsa ke shojwane a ke ronana gore ke a ba tshaba akabasabumfundisi ka ngwaga o mongwe gona mona wa tshela omunye unyaka ukhona leyo dila o mongwe o tla go nna omunye uza kumfundisi o nyako nkgoretha ufuna ukulungisa umfundisi ya mo sheba wambheka ke re before o bua before tsa mo ungakhuluma hlapa hamba ogeza a hlapa o no tswa o seng o jagetse o tlo bua dilo tsa kgwedi a sa hlapa akazange ageze hlapa pele emphakathi o hlatswe le language ugeza nelanguage yakho ka re tsa mo hlapa hamba ogeza o ka njalo nje comrade kanjalo comrade tsa mo hlapa hamba ogeza ga ke intimidate ke tshila akathuswa ayimdisturb insila ile ka o botsa gore motho o mongwe kena ka gara taxi omunye ungene etekisini oright a bona di-window babona bavula amawindi batho ba mo taxi ba re gwankga abantu baneteksi ke yena gore gwankga naye futhi wathi kuyanuka ga bone gore ke yena tlise monkgo mo taxi akabona ukuthi ubuyeletha inkinga a re neteksini le nna ke a e utlwa ntho athi nami uyayizwa le nto before o ka bula molomo before uvula umlomo hlapa geza ke tsho le bazalwane ngisho nabo before le ka bula molomo before uvula umlomo John chapter 15 verse 2 John chapter 15 verse 2 e re le hlatswitswe ka lentswe lithi nigeze ngeza se lentswe o hlape mekgwa aliswi ugeze ngalo hlapa mekgwa
geza umkhuba ngezwi gobane bazalwane abanasimilo ngoba izabazalwane abanayo lento kuthiwa babua bayakhuluma babehavior ya bona ibe mara imiphumela yabo yimbi difemeng ke bona di bodu tsa mafello ngoba efamily yibo abantu bokugcina emafamily lekgowa le mohiri mozalwane umluka kamkashi ka gore o nagana gore o tshwanetse a rapele ka nako ya mosebetsi ngoba ucanga ukuthi umzala uzokhula esesomsebenzi tse dilo ga di nyake thapelo di nyaka gore o bereke ezinye zifuna umkhulu efuna ukuthi wena usebenze bibele re God will bless the work of your hands unkulunkulu phambili unkulunkulu obusisa izandla ezisebenzayo hayi mthandazi mmuso wa modimo lo mbuso kankulunkulu o ka hara gago uphakathi kwakho nkosi jwale mamela manje mamela ha mmuso o le ka hara gago if lo mbuso uphakathi kwakho kapa wa hiwa jwang wakhiwa kanjani umbuso gobane mmuso wa agiwa ngoba umbuso uyakhiwa jwale wona wa modimo wa agiwa jwang lo kankulunkulu wakha kanjani buka yena ya molao lencwadi buka yena ya molao yomthetho e se ka tloa molomong ya gago ingasuka emlonyeni wakho e re bibele yaka ibhayibheli yakuthi modimo ya go ezekiele ezekiele ga a dutse uEzekiel baebele e re ibhayibheli a bona buka wabona incwadi e tliswa pelae ba e beya pelae gwa ba le lentswe le reng eja buka idlala incwadi usuka madoda e re beso ithi siyibeka ngale ndlela di-doctor bodokta ga o ya go bona bawuya kubo ba tla go botsa gore tšhintšha menu bazoshintsha lento oyidlayo bang ba bang ba ja dilo tse ba kang malwetse abanye badla izinto zibayidalile ukugula o ja everything ugwinya nje konke nje jale doctor re tšhintšha menu bodokta tishintsha then eja dilo tse healthy tla agang masotja a mmele ya idla izinto ziwakha lo mzimba amasosha yomzimba jale mmuso ona manje lo mbuso ga re batla wa masifuna ukuwazi a re jeng baebele asidleni ibhayibheli a re jeng baebele asidli ibhayibheli balang baebele bafundela ibhayibheli rapelang khulekani balang baebele balela ibhayibheli le rapele likhuleke le phile baebele liphile ibhayibheli le phile baebele liphile le ibhayibheli phile baebele liphile o ibhayibheli se kwane gore thato ya gago a etsege wathi e le intando gore phela ya gago thato uthi phile ga ore thato ya gago a etsege intando o yakho tshwanetse o tloele ya gago thato beluyeke yakho o dumele thato ya modimo uthi intando e yakho etsege iyenzeka bophelong ba gago gore batho ba mmone go ene modimo gore motho o na a tshwane le maomane afana izolo motho o na o tšhintšhile ushintshile mesebetsi ya gae yakho ketso tsaye izinto di zakho tšhintšhile gobane o tšhintšhilwe mmuso ushintshe umbo o etla morena jesu uyeza ujesu e re ko bontshe uthi ngubonise morena jesu inkosi ujesu ke kgoši ya mmuso uyinkosi yalo mbuso sukuwo that's why re re morena jesu akusithi inkosi ujesu ga ba re motho ke morena bathi umuntu uyinkosi buisa basotho buza besuku ga le re motho ke morena basithi umuntu uyinkosi le ra gore nisho ka sotho besuku morena le ra gore jale ga re re jesu ke morena wa mmuso ofe ke morena wa mmuso o leng ka gare gago ujesu basithi uyinkosi inkosi eme jesu ujesu a ka se busa le ka ntle akela o tshwanetse a kene ka gare gago ngene phakathi a kwakho kgone go busa akhona a le ka ukuphela gare gago phakathi kwakho yezwa jale ezekiel bathi uEzekiya ba re ija bathi idla bukaina incwadi le bibele ya sizulu re o gcwalise zibilini zakho haleluya o tlale bhayibhile ugcwala ibhayibheli go ngcono bebhari ya jesu ungcono ukuthi ube go na le gore betleva ya satana nokuthi ube utleva kasathane se kwa tsamaya
ka timetable ya lefatshe lena. ungahambi ngendlela yalomhlaba E re ko bontshe. ito akubonisa Ha o na le radio awuneradio ka ntlong lendlini e sa tshware station, bangabambi stage check gore o itshunne hantle uyibheke ukuthi kapa aerial ya teng ya sebetsa na. uri ereni iyasebenza na Ha o bona motsalwana a sa tshware channel ya legodimo, ma ubona umzala akabambi ichannel yasezulwini somewhere aerial e kgaoile phakathi kwendawo khona inqabuke khona kapa ha a tshunwa hantle. or akazange alungiswe kahle hayi Satan o tshwere remote, usathane uphethe iremote o ntse a tšhentšha di-channel mo wena. ushintsha amashanele laphakathi kwabazalwane A ka re jealous, athi ijealous o kene channeleng ya jealous. ungene echaneleng O yejealous no jealousela motho le a sa etsang niks ka bakeng la gore o tshwere channel ya jealous, uphethe ichanele yejealous o tshwere remote motho uneremote la o laola ka yona. uyacontrol Jwale ha Jesu a kena, akungena ujesu ntho ya pele lento o yokuqala nka remote thatha le remote go Satan. usathane awusuka madoda Ba mo amoga remote, bamthathele iremote ntho a controlang di-family ka yona. lento ayikhontrola Ha o amafemeli bona di-family di sa utlwang, amafemeli angazwani ba mo amoga remote. bamthathele iremote Jesu a be wa itšhuna, ujesu abe bhizi re tshware channel ya thapelo, sibambe ichanele e yokuthatha tshware channel ya tshwarelo, sibambe ichanele e tshware channel ya go ikokobetsa, e yokuzehlisa tshware channel ya go rata le dira tsa gago. ukuthanda ujese uthanda O izinto kene channeleng ya legodimo, uthanda ichanele ba re batho ba bua o thole, o se ka nyaka go prova point. ungazami uwaphrufa A re nna ke tla ba prova wrong. wathi mina ngizababonisa Ga re prove batho wrong, asiphruva re prova Satan wrong. usathane Ha re ja lentswe la Modimo. sidlizwi lankulunkulu Jwale ha wena o sheba bophelo ba gago, manje wena mawubheke impilo yakho remote matsohong a mang, iremote iphethe ubani ha o bona o sese mo makhelwane, mawubona ungakhulumisi ke kumakhelwane mang a tshwereng remote ubani aphethe iremote ya pelo ya gago, inhliziyo yakho ya kelello ya gago, ingqondo yakho a ntse a o Kanti tšhentšha-tšhentšha wawushintshashintsha gore yone o thabile, ngamke ujabulile a o switche o se ka thaba. awushintshe ungasajabula Ba bangwe wa ba dumedisa, abanye ba bangwe ha o ba dumedisa. Remote matsohong a mang. sasangesa kabani E re amen. ithi amen Le o kwatile mare, re amen. nokukwatile mara yisho O uthi ka amen nsheba hampe, re amen. ungasibheki kabi Ha mmuso wa hae o le ka moo, imbuso wakho uphakathi kwethu remote e tshwere ke yena. iremote iphethe uye A re tsoa o se morape, athi vuka kuseni ukhulele bala Bible, funda ibhayibhile tshwarela batho, xolela abantu rata batho, thanda abantu ikokobetse, ziyehlile hlompha batswadi. hlonipha abazali O tsebe remote e tshwere ke tšona. iremote iphethe uye Mara remote ha e sebetse go sena television ka gare. and iremote ayisebenzi kungayekho television phakathi awusuka madoda Kumele o tshwantse ba installe, bamele bacele iremote bayilungise naphakathi tshwantse ba kenye dilo ka mona kunezinto dithao, mele zingene ba o tshupe. bakushubele Dumela Modimo a o kumele tshupe. unkulunkulu akushupe Ha o tshupilwe ke Modimo, bawuthupha re tlo bona ka diketso. sizobona Ha o tshupilwe, re tlo bona ha o etsa dilo. uzobona Re tlo utlwa ha o bua gore wena o tshupilwe ke legodimo. Ha o tshupilwe ke Satane, le ona re tlo bona ka mesebetsi gore motho ona o tshupilwe ke mang. Mmuso wa Modimo umuso o wankulunkulu ka hara hao. uphakathi kwakho Le ha ka shumaela a ntse ngoba ngashumayela athi akakazi mara o ke buang ka ena mara lesikhuluma wa ngayo o tseba. uyakwazi O mongwe o tlile kerekeng omunye uze esontweni mara remote control bari iremote e mo shebile, imbhekile e re sheba nako, ithi ibheke isikhathi moruti o ja nako, umfundisi udla kereke isikhathi e tswa late. isonto liphuma late Ke remote ba mo kenya channeleng ya nako, a
thomo complain o qale ukukhomplela ha o ka bona mosalwane ungabona a umzalwane le ka hara kereke aphakathi endlini a thomo sola batho ba bang qale ukusola abanye o tsebe abantu hore remote irumo ha e matsohong a morena ayikho sendisa remote e matsohong a sera se mo sebedisa o thoma flashile o iketsa mokreste hanto wa farasa mamele o ska complaina ka batho e tshebe wena e tukise wena tlohela batho sheba modimo ke modimo fela ya tšhentšhang maphelo e re amen. a kore high five maki a kore e thada ba bang batho abanye abantu go na le flower le bloom kunale bloom le kentsweng mobung lelifaka emhlabathini go na le le leng ka hara blompot likhona liphakathi kweblompot le o ka le shifta wa le isa mo noma bathong ungayisaphi yani ungayisa la uthanda khona ga o le wa blompot ma ungumkristo weblompot satane o beya mo a batlang teng ukumbeka usathanda athanda ka gore wa mofa uyakuva mara ga o le rooted go modimo phakathi ga o kunkulunkulu le rooted go nnete phakathi o tla ra se yona ba re ba re o ra se yona asiyiyo o ne go ja everything angekudla yonke o tla kgetha uzokhetha I see my daughter. nayo indodakazi yami My daughter is pregnant. Indodakazi Hashi everything. akadli yonke into Wakhetha. uyakhetha Hayi, why ntho e leng ka hara hao, lento ingaphakathi kwayo ha e batle everything. ayidli noma yini Jwale wena ha o re o na le peo ya lentswe la Modimo, o e ja manje everything. wena uma uthi nembewu yezwi lankulunkulu ukunya konke nje Ba bua maaka wa ba thusa. uyabanceda shobile iremote O tla nna o tshwara remote ya ntlong, uzotaphethe iremote o e kenya channeleng. uyifake echaneleni Ke check wena zicheke gore wena o tshwere ya fiction. uthi ubambe yiphi channel akusiwa madoda Bona ba na le SABC 1, izolo go na le SABC 2, go na le SABC 3, go be le ETV. kune-etv Wena wa kgetha. wena uyazikhethela Sika madoda. Wa nkutlwa na? uyangizwa na Batho ba Vodacom abantu bakavotoko ha o ka kenya airtime ya MTN ungangesi ha e kene. ayingeni Le ha o ka ba le phone e ntle noma ungabe unefoni enhle kanjani ya Vodacom yevodacom wa kry-a airtime ya R1,000 ya MTN uthole i-airtime ha e lo sebetsa. ayiyosebenza Ke tabe batho ba re ba tshwere channel ya Modimo mara ba rata airtime ya Satane e leng sebe. abantu baphethe ithame kankulunkulu kethu bathatha i-airtime kasathane yokuthanda izono Ene sebe elisono le nnete ya tšhaisana. ziyatshayisana kuyaliwa O kry-a mosalwane o kerekeng uthole umdlalo sekosi o complaina ka everybody. ukhomplena ka wonke umuntu okhona endlini O complaina ka everybody mara ha batle everybody a complaine ka yena. ukhomplena ka wonke umuntu okhona Shut up! bafuni ukuthi bakhomplena thula Shut up! thula Church! thula Ha o ilo reka TV ma uyithenga i-tv ha ba no neela e sena remote. akekho kumuphi inganayo irumu And ntho ya bobedi and yesu angeke TV angeke i-tv ba o neele o sena license. ube nayo ilayisense ngeke Go na le dilo tse o tshwantseng o be le tsona kunezinto okumele ube nazo gore o kry-e TV. ukuthi ukwazi ukuyithola i-tv Jwale I beg you in the name of the Lord. manje siyacela egameni lajesu kristu Check out remote ya life ya gago e tshwere ke mang. ubheka iremote yempilo yakho ukuthi iphethe ubani
tshwere ke modimo ba iphete uNkulunkulu batho ba bua too much bantu bakhuluma kakhulu vala umlomo ba bue bakhuluma morena Jesu ba ne ba mo phusha uJesu bayebamphusha ba mo tshwenya bambambi ba mo shapa bamshaya ha bua azange akhuluma one remote ube remote e ne e le go modimo ba iphete ha le uNkulunkulu sefapano basisibambane o re ntate uthi baba moya wa ka umoya wakho ko o neela matsogong ubeke ezandleni zakho gobane ke yena modimo na a tshwere moya wa Jesu ngoba uNkulunkulu uyena bekaphethe umoya kaJesu bibele sikwayivakashile iBhayibheli ungayivakashili irate ithanda watsho matsatsinyana uyazi lamalanganyana lawo njengoba re dithu oba ithuba mfundisi noma mfundisi le lephuthunono laka nesinqandabathi sakhe re a khapha bakhapha ke a shop a uyesho re tsamaya bahamba bona ke a kae a re tsamaya laba khona baba why ga ke batlo mosile why why akafundisi re a ratana ke a bathandana mo rata uyamthanda ga re šiana hayi abashiyana ba ande ga ke mo neye koloi gara traffic akamnikezi imoto ke batla mo o leng right la ku-right khona ke re ga o drive atawutrive ke dule ka ahlale esayitini ke a e protecta community uyasivikela jale rena re dikhwini tsa Jesu thina singamakhwina kajesu wa re protecta uyasivikela ke tabe tafita a re dasodavikela jehova ke modisa dasojehoda ndiweluso muhle awusuka madoda the way re leng close ka teng batlosi ngakhona re a botsisana babuzana nna ke a ba bitsa yena le ngwanaka ke apareng babiza babuza ukuthi angigqoke kanjani abantu ababo gobane le ga wena o ka re ga apara gantle mara yena a itse o apere sone wena a ke enke you can say whatever you want to say you don't change me gobane ke utlwile ka ntlong ba re o uright haleluya uthi bagqoka ubuza ifemini yabo bagqoka bathi bagqoke kahle baba sewuyaphuma wena noma ungathini angeke uyamjelasela or nezondo hamba nezondo esigqoka ifemini yakhe imtshele ukuthi uso ayishapa tonti uso hey ha Jesu a re go lokile ma ujesu athi kulungile or batho ba reng uthi abantu bathini ha Jesu a re go so ma ujesu athi uso wena wa bona uyabona wena ga o bone uyabona wena o itshwere kapa ga wa itshwara ha Jesu a re go so gore batho ba reng ga ke nke gobane o itse it is well ba le batho bathi abantu ba tla o switcha off bazokusika phela remote control phela i-remote e control na le mo e reng stand by kunalayithi i-standby wa dumela satana o beya stand by ungavumeli usathana kwenza i-standby ana ka o laeta anytime angakulayitha anytime o bone motho a na le short temper ubona umuntu anenhliziyo encane short o dutse pele batho mara ha ba utlwe uhlezi phambi kwabantu but akazwela You know why? uyazi yini it's because you are sick and you are not aware that you are sick ngoba uyazi yini ukuthi uyagula and wena awuqaphelanga ukuthi uyagula go na le dikulane tse sa boneng gore di a kula kuney'gulanyana lezi zingaboni ukuthi rena re shebile batho ba leng sepetlele sibheka abantu basesibhedlela gante ba bangwe ba tshwere ke bolwetse ba bona ukugula bowenzondo banommona ee mona banomona baguliswa ummona ithi kumakhelwana wa mo utlwa na uyabuzwa na o mo motho ke maaka abanye bathi amanga noma ba tlo bua nnete ka gore nnete zang a ithute yone o ne o bua maaka a tshwanang le nnete noma ufuna ukhuluma iqiniso ngondisa iqiniso yonke into ufuna ukhuluma amanga neqiniso
noma khuluma amanga Noma ukhuluma amanga amanga. wakho ngathi iqiniso ke maka amanga hawu khuluma amanga uyakwasathane ndikuthe ke i-artist wakhuluma amanga uyakwasathane yelele ubutse ke Brenda into straight ha o tshwere efangedi go etsa straight baphethe ivangeli kwenza ube straight gobane efangedi ke waterpass ngoba ivangeli ivathe kuphasa efangedi tshintsha ntate ivangeli litshintshe indoda ubaba ya a re shape so baba akere ubaba ka mantswe a mang wa baba awonye amagama yababa ha o tshintshwa ke modimo bawushintsha unkulunkulu o tlo ba sweet uzoba sweet zodleka eja hallelujah Jesu wethu ujesu uyeza mmuso wa modimo o ka hara dipelo tsa lona umbuso kankulunkulu phakathi kwenhliziyo zethu that's why motho that's why umuntu ha a sa etse right go ba bang bangayenzi kahle kwabanye a re o na le pelo empe bathi unenhliziyo embi ka mantswe a mang go na le mmuso o wrong awonye amagama kunombuso okhona orongo o nametse ke ledimoni le civilized ugijele idimoni eliphuphukile la jealous lelejelasi la pride ha bone go le wrong akayiboni into erongo go na le type ya hae ya batho kunebantu bakhe nje that's why a sa fakazetse ba e seng type ya hae daswaka bafakazeli laba babona ukuthi asiyona ithapi yakhe iremote akona and ona omntwana wona futhi wona umunwa lo wona lo wa romela uyathumela ona o connectane le kelello mahlo ukhonethele nemiqondo namehlo ha Jesu a re ke mang a ka reng hai jwale ke a declare today as a servant of God or the devil won't touch you if you can just allow Jesus to take the remote. Nako e Jesu a ishwa ngesikhathi ujesu afa Bibele ya ka e re o ile a ya diheleng ithi ibhayibheli yabuye waya emathuneni a ya go Satane diheleng esogweni a kry-a go na le banquet wathola ukuthi kunebhayibheli kunedili iphathe enkulu Satana sa re wa jabula usathane sayithokozile a re feditse ka athi ena siqedile ngaye madimona amadimoni wakhe tsamaya lo thuba manyalo hamba niyophula bizi imshado tsamayang lo etsa gore batšha ba febe ngenza abantu abasha abangana-control tsamayang lo etsa bomme ba be le dinyatsi ba be dinyatsi omama babe yinyatsi awusiyonoto banyatseke a kere ga e monate ga e monate a kere ga ke e bontšhalo ke na le reason e tswang mo modimo gore ke e bue ibe nkulunkulu ukuthi ayikhuluma ga e ka re ngwana o ne o moroma borotho a matha makwathutha umntwana agijime the next time o moroma borotho o nyako tlhapa namathuma suthi uyakuthuma umthuma esafugeza na le mokgwa sokunomkhumanyana Satane o kene sathane ungenile ore ngeke ba o bone o le so angeke bakubone bunjena bana ba sele ko ba tlole ba shape hlotse nabantwana basile la shayela nale nhloko le o nyako hlapanyana ufuna ukugeza nyama yoko nete o reka borotho bayithenga nje ke isimo tshwere ke tlala yena o nyako hlapa phethe endlaleni ufuna ukugeza why why and ha e tswa o gatela gole uhambela phezulu e lena heyi Satane ha dlale usathana kadlali le ha constitution ya lena
e ka le dumella gore le ye sekolong le le pregnant noma iconstitution yenu inganivumela ukuthi mara life ya lona e destroyegile mara impilo yenu ifile le nto engizoyikhuluma ebuhlungu le nto azoyibeka umfundisi iyazwakala if ever go ka pasa molao kungawakho umthetho ungaphasi o reng o bileng le ngwana a so nyale a tshwanele o nyala ya ibile ozoba nomntwana angakashadi akamelanga bona ashade re no re nje ba o pasise go generation ya bjanong bathi bawupasise nje manje bona ba 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 fileng ditokelo bona laba baphe amalungelo la Kere, I was not there in your time. bathi Ukutsamaya ntwe. utshele umama wakho ngesikhathi sakho The next thing o tla rwele apole. ngesikhathi ubuya suthole ijombo O nyaka ena mmae o la motelang a tlhokomele apole. azokhulisa le ntila eswini Ha o fetsa o e tampa o mma. bafike uyashila kumama O kena difiteng ha. ubuyele bafikile The very same thing. ngelanga elandelayo futhi Ke re nna uthi umfundisi ha ba ka pasisa molao. babangapasa ilula le nto Ba 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 pakisha ka di-condom. abanye O kry-e ba di rwele ka mo potleng. ye madoda Ba rwele satane ka hara bafune sathane bahamba nayo sathane Why ke bua so? Jesu o etla. ujesu yeza Dilo tse ke dipe tse baruti ba sa di bue ke dipe tse ba ka o dumella gore o di etse di destroya maphelo a bana ba rona impilo abantwana bethu ya man no angithi kunjalo ngithi uma bangapasisa lo hayi ke ukuthi injalo baba ngawupasile ngeke re hlwe re ba shauta angeke siphinde sibashawo ba tla dula stel bazohlala stand a tsebe gore ke tla tswa mo ga ke ya lenyalong uthi wazi ukuthi uzophuma lapha emshadweni angeke ba sa tšheta angeke basatshela whatsapp kelelo e whatsappegile le ngqondo le vesiwazi ukuthi le ngqondo le ilimele vele a re bese whatsapp a o sheba gore na whatsapp le ma whatsapp le ntho e nngwe ya marukgaditse uthaba neyinye maphulu wahleli laphansi kwezini ga e sa tseba le o tsamaya straight ayisakhona ukuhamba kahle amabatho awubheka imfuzi uhamba kanjani injalo nje and ntho e nyako ba mogonyana lo muntu lo ufike wamphela wami uhamba kanjani e lekeledisitse chaininyana so nebashenyana akhala ngaphezu go bontsha gore ke tlamilwe ukuthi uthi kuboshiwe lena tlhokomelang mesebetsi ya lona bhekani umsebenzi uhlonipheni umsebenzi wenu don't allow these boys to destroy your life ungavumeli lo mfana ukuthi adisturb and ga batho o destroy ba re motle o tshwanetse o tsebe gore o motle ba se o botse kumele uzazi ukuthi umuhle bangakamshini uvuka nje suyitedaseti uzawuthola ukuthi wonke kwakusele lapho intombi bakho nokushabana ngiyafulaya batšhatšharaga batšhatšhi emasontweni bahambe batshela abazali ukuthi siyekhwayeni basayikhwayeni bana ba rona batwa bethu batswadi bazali ba bana ba khonza mo abantwana bakhonza la we need to know kumele sazi gore ba le phedisa jwang ko ntlong ukuthi baniphilisa kanjani endlini ke etsa job yaka uwenza umsebenzi wakho umfundisi ke bua so ba bangwe ba bare pastor o street a ona go street abanye bathi umfundisi sebe ke sebe ene moputso wa sebe ke lefu isone sone nomvuzo sone wofa mmuso wa modimo o ka hara gago umbuso wankulunkulu phakathi kwakho e re jwale ka
mehleng ya Noah njengesikhathi sakanoa le mehleng ya Sodoma le Gomora. lesikhathi sasodomu Ha re na right ya ho bua ka Sodoma le Gomora. asinayo inkululeko ukuthi sikhulume ngesodomu negomora Hobane mesebetsi ya Sodoma ngomsebenzi batho ba ra rena kutlwelo bohloko. kodwa sinazwele ebuhlungu kasathane O e bona mamba o re loma ngwana. uyibonile ukuthi luma bantwana Mara mamba. O ka moloma se ka moloma haholo. uthi ungamluma mara ungamlumi kakhulu O ka negotiate le mamba. ungagosheta nemama Kapa cobra se emiso. ulikhombo ibeka ngale ndlela E kentse ngwana hao khoneng. faka umntwana ngekhoneni Le sore cobra uthi kho e ba civilized. ithi ungaphela Cobra. O putsa ma o butsa Eva. hamba ubuzo evo No ukhokwa visual. uthi nyoka injani Ere go tshwana le Sodoma and Gomorrah. ithi fane sodomu negomora Ha re ka nka bophelo ba Sodoma le Gomorrah basingathathi impilo yasesodomu nasegomora ba tla o isa tente. bangawisa lethemba Ke bona ha tsebe o bua. bathi angakwazi ukukhuluma Mameleng. Mameleng. mamelana Modimo ha a confused. unkulunkulu akaxakekanga Batho ba confused. abantu baxakekile O nahana ucabanga hore nna le moruti mina tukutuku se re ema pele. Imala. And then wena o moruti we wena umfundisi wa bua. uyakhuluma Today ke di declare monna le mosadi. namhlanje indoda nomfazi O shore moruti o normal. O shore batho ba ba normal. usuthi baphile kahle nje Something is wrong in the society. right And are you serious? engabe serious hayi naye akaphilanga umfundisi No. O shore o biditswe. ubize unkulunkulu Ha bitswa o rekilwe. akazange abize uthengile Ho na le baruti ba fosei. kunabantu baseseyini Ba mo reka. bamthenga A berekise Bible. asenza ibhayibhile Elwan le mesebetsi eo. ibhayibhile ilwa nalowo msebenzi That's why ke rang ka bua ka Sodoma. A ka e isa teng. that's why ukuthi umfundisi Ba bona se ba sebajambajambe yawulonke motho a tlo botsa nna hore I am a woman trapped in a man's body. Is it normal? Oh, watch it. uyabuya ujesu E re go tshwana le batho ba Sodoma. ifana nabantu E basesodo re le bona ba ne ba isha. nabo bebadla Ba isha ba inwa. badla baphuze Ba reka ba rekisa. bathenga bathengise Azamba mmone lota ha e tswa Sodoma. bazama bambona into makaphuma E re Modimo a romela mollo. unkulunkulu ethi ibhayibhile unkulunkulu athumele umlilo A hlapa kaofela Sodoma. washaya yonke isodoma And the Bible re mosadi wa Lota. ethi ibhayibhile ithi unkosikazi kwalona Ha o tswa dichomi tsena a seba le tsona. obakezwa Di lla morao kwa. bakhala le A sheba morao. waphenduka Bibele re a fetoga setseke sa letswana. othi isiwaphenduka isimo setswayi A ba station. waba isitumbu nje setswayi Lota re ka ra re tsamaye. awutotata sambe He mosadi ke eng? nkosikazi yini O emisitse ke eng? Ke dilo tsa maabane. umiswe izinto zayizona Ha bona bazalwane ba sa mufi. Ba emiswe ke dilo tsa maabane. bazona bangabuzi Ba sheba dilo tsa maabane. into zayizona Ba shebile dilo tsa maabane. babhika into Ha zayizona ba sa na taste. abasanayo Ha ba sa ya thabeng. abasayi entabeni Mosadi wa Lota ha a fihla thabeng. emfazi O kalona feletse on a plain place. ufele uphele Ka hore ha zane akazange a concentrate. O ile a lahla focus. uye walahlekela A sheba morao. kamuva Ha bona bophelo ba batho bo sa tsamaye. ubona impilo yabantu bengahambi Ba shebile morao. emuva Mamele ngwaneso. mamela mntanama Ska dumela maobane ya hao. ungavumeli izolo Yo lawo botsa ka hosane la hao. ubuzi ukutshela ngesasa lawo
Shia tsa maabane. shiyeza izolo Re ile ra ema mona. siyasema la Re bua ka lentswe la Modimo. sikhuluma ngezwi Ho kaNkulunkulu kenya Isaiah. incwadi Mo kaIsaya Modimo a re lebala dilo tsa yathi maabane. uNkulunkulu khohlwa into Batho ezayizolo ha ba lebala dilo tsa maabane. abantu abakhohlwa into Ba nyaka ho ya ho thumo le ntho ya maabane. bafuna ukuya kuzisasela Shia dilo tsa maabane. into ezayizolo Shia mekgwa ya maabane. khuma E izolo tla o tshwara. izababa O fetoge mozalwane wa statue. uphenduka umdalwane wesidumo O be ka kerekeng mare o shwele. ube sesonto mara ufile ukhuluma iqiniso umfundi ibhayibheli yantikhuluma Bayibona. ufuna ukuyibona Bona Bibele. Ene Bibeleng ya hao. and nakuyakho ibhayibheli E re ho Lota. ithi kulona Tshaba o tshabele thabe. ithi baleka ubalekele entabeni Ho na le thaba eo Modimo a e beileng. kunentaba unkulunkulu ayibekile Yeo batho re tshwantseng re tshabele ho yona. la thina bathi mina Ke tabeng Dafita a re. dasodafita Ke ethi lelatsa mahlo a ka dithabeng. dasotingiphomisela amehlo A re thuso ya ka e tswa kae. A re thuso ya ka e tswa ho Jehova. phuma kunkulunkulu O ska sheba batho. ungabheka abantu Thuso ya hao e ho batho. uncedo lakho Thuso ya hao e ho Jehova. Phamisa mahlo a hao. O ka o shebe thabeng. Thabeng ya Golgotha. Mo morena wa rona Jesu a ileng a lekella teng. Ke moo diphetolo tsa rona di leng teng. O re Lota. Tshabela thabeng. uzibalekele entabeni E re amen. ithi amen Fedile nako ya. sipheli sikasampundisi Mara wa mfusana. mayezwana Nagana cabanga ha ba bona di-giraffe di tla sekepeng. ngoba bona amajerefa ezesikepini Ba le banana hore ba hlalefile. nawe baca ukuthi bahlaliphile Ba re a bona Noa. wathi uyabona unoma O hlotswe ke batho. uhlulwe abantu Bona o busy ka diphoofolo. umbhisi ngeyilwane O ile o bula zoo. uyovula izulu Samuel. samuel wena yeah O ne a sa yo bula zoo. kukhona la yovula Modimo na etsa the new beginning. uba yenza izinto zokuqala Dumela le wena. nawuvula Hore o be generation ube ya igeneration the new beginning. yezinto zokuqala Ha Modimo a thoma dilo. maqalisi A di thome ka wena. aqale ngawe Family ya hao. efamilini yawo Modimo a thome phumello. yaqale impumelelo Ka wena. ngawe Ka wena. ngawe Ka wena. ngawe Ha ba re family e hlolehile. bathi ifamili Ha ba bone ka wena. babone Wena ngawe o tshwanetse o emelle. O re enough is enough. kulungile kulungile Ha bana ba re family ya malome. abo ke bathi emndenini wakamalume Re hlolehile. bathi sihluleka Ka hloleha. yena kahlulekanga Nna ha ka hloleha. yena kahlulekanga Morena Jesu o nkile ho hloleha hao. unkosi ujesu uthatha ukuhluleka kwakhe A dila le hona. wasebenza Ke tabe Bibele e re. daso ibhayibhile ithi Dilo tsohle zonke di izinto a sebeletsana ziyasebenzisana ho tse ntle. kwezezinto All things work together for zonke good. izinto ziyasebenzisana zibe into entle Nkutlwana. nizwa kahle Ke tabe ya ke shile dilo tsa ko hae. dasowathi ashiye into zasemuva emakhaleni Tsa hae. Ke di shile. shiye Wa tsa hae. Tsa hae di ya ka ke khuname pela pudi. ezakhe funa uguqe Tsa hae di tshwana phezulu di batla ke tse mqombothi. kumele wenze umqombothi Ke be le snake nyana. ube nesinefunyana so Ko bua le motho o shweleng. uyokhuluma nomuntu Ke oshile tsa hae. zezakhe Mara tsa lehodimo. mara ziyankulu Le re wa phela. Did you happy? Ke tau ya leloko la Juda. Uyingwenya yami ngine Ke wathi. Alpha le Omega. Alpha le Omega. Ke mathomo le bofelo. Ubaqala Ke nomqala. borotho ba bophelo. Uyaqala Ke modisa edileng. Udusa mo. Hallelujah! Jesus. Hallelujah! Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Somebody shout Jesus! He's the lion Uyingwenya. of the tribe of Judah. Uyingwenya wemdela kaJuda. Jesus. I saw that lion. Uyibonile le lion. I saw that lion. Uyibonile le The lion. lion of the tribe of Judah. Jesus Christ. Kristu. Jesus Christ. Kristu. The Amen. Uyingwenya. Our Redeemer. Our Savior. Uyingwenya
our healer, Jesus Christ, the one who prepares a table for us in the presence of our enemies. Jesus, the one also Sambashule. Jesus, Yachinchang, Yachinchang, Date, Nibitolaya, Tijaso, Nibitolaya, Tijaso, Nibitolaya, Tijaso, Nibitolaya, Tijaso, Nibitolaya, Tijaso, Nibitolaya, Tijaso, Wapila, Morana Jesu wapila. Gore lefatshe le reng ga ke na taba sa nna ke se tsebang kore o tlotse lefu a hlola lebitla wapila Morana Jesu o botsisa bomme le ngeloi di botsisa basadi le le mmakelang ya phelang go ba shweleng wa yo batla diphetolo tsa bophelo ba gago go dilo tse shweleng Jesu wa phela Jesu wa phela Jesu wa phela Jesu ke morena Jesu ke morena Jesu ke morena Jesu wa phela re amen Jesus wa phela uyaphila ene wa khutla uyabuya wa khutla uyabuya Jesu wa ka uJesu wami wa khutla uyabuya morena Jesu inkosi ya Jesu mpiditseng wa nombizi khutla uyabuya batho abantu ba tla mmona bazomona ba tla masoba bazosoba bonke wetla uyeza Jesu wetla uJesu yeza Jesu wetla uJesu yeza lefatshe hlaba tsebang yasini bomme le bontate obaba nabomama tsebang yasini Jesu wetla uJesu yeza Jesu wetla uJesu yeza Jesu wetla yeza Jesu wetla yeza Jesu wetla yeza itukise ilungiseni tukisa maphelo a lona impilo yenu Jesu wetla uJesu yeza tukisa ungusani Jesu wetla chincha Jesu wetla tshwarelana Jesu wetla Jesus wetla Jesus uyeza Bibele ya ka e re ikambi yamithi o tla hlaka maru uzoza o ngamafu tla tla ka maru uzoza ngamafu mahlohle ba tla mmona ba tla mmona ga ona motho ya phelang lefatsheng lena a kekebe ya mmona wetla Jesus ke filwe molaetsa uphumle gore ke botse batho kuthathela abantu gore ba lokise maphelo a bona abalungisa impilo gobane yabo Jesu wetla ngoba uJesu yeza wena ba dumela bayabavuma kapa ga ba dumele abavume wena ba nthata bamthanda kapa ga ba nthate abamthandi molaetsa wa ka o i-one lokisa maphelo a lona Jesu wetla ba bangata batho ba tla sa ba bangata batho ba tshwereng dibaebele ba palelwa ko di phela ba tla sala bazosala Jesu wetla uJesu uyeza I know that uyazi uyeza mamela babela mshabe hantle mbeke umfundisi ba tšhetšhile ba bua basheshe bakhuluma ka wena ngawe ba tšhetšhile ba bua basheshe ba re wa hlolega bathi uyahlulela ne o tshwanetse ba bue bona ga ba qetile o bua abaqeda ukukhuluma modimo a re re thoma uNkulunkulu athi asithathe today is a new day namhlanje izinto zokuqala today is a new day namhlanje izinto zokuqala today is a new beginning namhlanje uqala things izinto that were impossible in you nezinto bezingenzeki kuwe Jesus Christ uJesu the Kristu Son of the living God Mwana kaNkulunkulu is able uvela kuwe to change your life. uzoshintsha isimo sakho
tse ngata dilo ke di tsebe eziningi izinto akazazi go na le batho ba tsebang tse ke sa di tsebeng kunabantu bazinto angazazi le ga ke sa tsebe letho ngoba ngazi lutho le ga ke le sethotho ke sa bonale gore ke hlalefile uthi wabona ukuthi mara uhlala ntho e ke e tsebang ento ayaziyo gore morena jesu uJesu wetla uyeza ka le bophelo ba ka Beka ga ke impilo nyako o sala akusala ga ke batlo o sala akusala mehla yotlhe ya ke rapela kuleho flight le bone akafuna ukuthi lathi ke bona ke itšheke ngikiphe gore ke eng dilo yini lokho tse e leng go nna lenze kuyini tse wena o sa di batleng lenze kwazifuna ke di lahle azilahle Nkosi Jesus morena jesu Inkosi Jesu wetla uyeza morena jesu Inkosi Nkosi yamakhosi morena jesu Nkosi yamakhosi uyeza wetla uyeza gore o tla neng kuthi uzanini ga ke tsebe akazi mara se ke seba kodwa lokakwazi kore wetla uyeza Nkosi yami moyeni and ga e tla ene makeza ga tle le o fodisa ba kulang akaze uzophuza ga e tla makeza ga tle le o tlo tshwarela akaze uzophuza ga e tla makeza a ge ga rate lefatshe le ngakalelelo pele re o tla ema moo iphambili izoma lapha ba- bakhe ba na le mmuso noma nalo mbuzo ba re buang ka yena lo sikhuluma ngawo ba tla hlothuga bazohluphuka hayi Nkosi uyeza jesu uJesu wetla uyeza ke kgale ba ntse ba re oyezu uche wetla uyeza yena Nkosi ga ke so bone mara ke na le picture ya gore o eme ka maoto mo a leng teng akabona ukuthi picture yona ayibonayo ukuthi jale moya o galalela wa monxena moya Please. uyanceda batho ga ba reng Nkosi yami moyeni batho ba le ba rekileng ka madi ga ba reng labantu bathile moya o ngegazi galalelang bona re šapelang matsogo umoya ungcwele wona ba usincengela re kopela usicelele umusa because we are not ready ngoba singabi as long o sa na le batho ba re sa ba batleng zonke kusenabantu we are not ready for the coming of awuhambe the Lord. Nkosi uyeza and ga e tla ene makeza ka šoma le ntho e batlang angeke usashoma into oyithandayo o e tla uyeza ga ke batlo sala angifuni ukusala ga batho ba re abantu abakhuphuka I want to be there. nabo engifuna ukuzibona la That's the cry of my heart. ehliziyweni Gore ke se ka no šomaela ukuthi ngashuma yini ko lahlwa. ngiyolahla ukugcineni That's why you see me not preaching prosperity. nasawubona umfundisi angakhulumi I'm preaching the second coming of Jesus. ukhuluma ngombuso wankulunkulu Prosperity ke pasela. ukuphumelela That's ibhasela why kungako ne ke botsa mamoruti ke re bekatshela ukhuluma nomamfundisi as long Jesu a so bue ezokuthi Jesu angakafiki modimo a re thuse re raise 3 or 4 millionaires in this church. 3 or 4 millionaires mo. Ba tseba gore million ke modimo a fang motho. And as long ke sa phela noma saphila ke umfundisi le mo ke so tsamaya angakahambi 3 millionaires or 4 milioni o tla ba le bona. izoba ngakhona Tsa mamoruti bekatshela umamfundisi ke re modimo a ka no tsosa bomme unkulunkulu akade ngavusa bona ba se nang leleme banganalimi elicekayo a no ba tsosa. abavusi La pele ke kry-ang message ya gore tsa mo botsa batho gore Jesu wa bua kokuqala amathulume ukuthi hamba utshela abantu ke ukuthi fitlhile ka ema gona fika wema khona kule pulpit ka re ke kopa batho ba ka partnerang le nna ucela abantu abangakwazi ukuthi bambisane go tsamaisa message kwabisa ivangeli everybody was quiet. abantu bebazihlolile phansi That day I was expecting people gore ba tla ema a re ke tsamaya le wena. I was going to pray for that person gore modimo mo fe se a se batlang a se ka sheba morago ga re tswela pele partnera le nna ngwaneso
Just ujesu uyabuya no nagana bro. Indiza mshini indiza. Motho a shapang aeroplane eo a pholositswe. Ha etswa ba le nka aeroplane ba ya kae? Ba ya kae? O tla sala o tla nkga go sa bona. kuzonuka kungabulala The distraction e tlo tlang after Jesu re tsamaya. abantu bazoza after ukuthi thina sihambile kodwa But mphila kanje. Ke botsa mfumadi wa ka ke phela so ka ke batla tsamaya. shebe utshela umamfuzi ukuthi ngiphila kanje ngoba ngifuna ukuhamba Le yena o tshwantsa decide naye kumele adecide gore ke tsamaya le wena. ukuthi ngihamba nawe Then re philele Modimo. oh sepe Litho. soyi-2 Hobane o ya le Modimo it's a choice. ya ngoba kuyezulwini i-choice yakho Modimo ngeke a force motho. angeke aza kukhethela You choose. kumele uzikhethele You choose. kumele uzikhethele You won't go to heaven because you belong to a big church. angeke uyezulwini ngoba usesontweni elikhulu No church is the way to heaven. alikho isonto lizoyesu Only Jesus Christ uNkulunkulu is the phela way to heaven. uye indlela kuyezulwini qedile mfundisi Ayo. Lati papa mara musi. Iba somba. Man. Nekikula la. Nekikula. bekagula la suku mfundisi Serious. bekagula Serious. agula Kabile ka conference. uwezwa Para Modimo mtshemo mmeleng. athi ngikhiphe nemsebenzini Akusawurata. angisawufunda umsebenzi Upeyina so. Ubathi. ubuhlungu kangaka Mara Modimo. bari uNkulunkulu I decided or ska mtshemo mmeleng. bari wathi uNkulunkulu angamkhiphi ML. athi O utsa batho. habutshela Gore abantu Jesu wa ukuthi Jesu ka bona gore assignment ya ka e so fele lefatshe. ukuthi wabona ukuthi manje ayikapheleli lento uNkulunkulu abeke kuyo Ba tloela go rapella tšhelete dibilo Modimo tla o ke pasela ntho ke pasela Bibele re nyaka mmuso wa Modimo ibhayibheli ithi ufuna umbuso kuqala le go loka hao nokulunga kwawo tse ding le tlo ekeletsa. nokunye kuzokulandela Modimo cannot give you potential and I squeeze e se ka bonang. angeke uphi ukuthi uNkulunkulu akubuse qedabeleni ukuthi ingabonakali O tla phumella se ba o shile kaofela uzophumelela sebagijimile bona gore ba bone gore phumello ya bona ya hao a e go bona. baze babona ukuthi impumelelo yakho Let ayikho them go. bayeke bahambe O nkutlwa? uyenza mntanamama Mme mongwe kile a re go nna go tshwanetse ba tsamaye gore go tlo tlhagelela ba bangwe oyo athi kumele bahambe le businesseng ya gago ba tsamayang a ba tsamaya. le business yabo bahamba Go na le batho ba na le potential go feta ba le ba tsamaileng ba ya tla. kunabantu abazobudlala asibahambile I think it's not right for anyone here under the business, under my ministry, ask our women. It's not right. And I say, check yourself. For a remote yama, a chinchandi channel. Remote control. Has at an autobet. Anor kwat from nowhere. No so kan rui. King how bui san le batho. O tswantse o apere mafufu. Ntate o mong o ileng advisory board ya rona. ubaba omunye lo yena u-advance umfundisi O re ha shumaela. uthi makashumayela O re tau ke ra tlou le mpya. uthi ndlovu nenja Di kile da ba pregnant dithu. ngeke zakhulela zombili Tlou le mpya. indlovu nenja Mpya inja ya kreya bana pele. yathola abantwana ngaphambili Ya tloga mpya ya swenka. na inje manje Ya ho tlou. iya kundlovu E re kgante wena. kanti wena Nna ke feditse. nina seniqedile Kgante wena o fetsa neng? kanti wena uqeda nini Tlou ya moshera.
indlovu yampela ya re wena yeyi wena a ka rwala mhlwana angitholanga umntwana mina a ka rwala ntho e tletšetše mo morago. angiphathanga into yambe yayenza umsindo lemva wami a re ke rwale ntho e tla reng ga e wa moo mina ngithole le nto ukuthi uma siyiwa lefatshe le shaike umhlaba ushele a re wa mpona ke mokanakana wathi uyangibona ke ukuthi rwale ntho e tlo golang e fete nna kapa e lekane le nna uthi ngithole into ezokhula idlule mina or ilingane nami a re tsa gago ke di-sharpshoot ezakho nje izinto yaka se-sharpshoot ihamba zinto esheshayo swara bona batho ba matha e ba di-fast and furious o nagana ai wena o tla ka truck e rwele ngwaneso e tla bona ganyana bayeke bagijima ore uphisa ngetraki ikiza kancane ithwele truck itraki ga e tsamaye jale ka tse tsa rona ayigijimi njengale moto e encane tsamaye e tšhintšha dikere kunamagera mara yetle mariyeza ene rwele e elithwele tsamaye e tšhintšha dikere phambili onkutlwa gantlela uyezwa na mara e rwele alithwele awusuka madona ba setse ba o shile laba ndisebakushila wetla uyeza noma ke tla stana noma ngizastrata tsama ke shapa down down mara I am coming ote ngiyeza yetla yeza taba e etsa gore ke se ka matha jale ka wena ungagijije nna nawe ke rwele mina ngithwele wena o lightweight wena lightweight nna ke heavy duty mina wevuthula awusuka madona that's why le di-drivers license ga di lekane asona matini mali asesothe ga ka tshwana ya sethuthuthu angiphathanga isikuta shimo ka rabatae mina sizonyathela kancane kanye yes ya awusuka madona so indlovu I think you roll up one for 2 years uyacabanga ukuthi umfundisi mhlawumbe ethole umntwana for 2 years ho after 21 days after 21 days sekuna le inja after 21 days uyeza sukuyakhokota ntsha inja very very soon very inja Mara ndlovu. indlovu tsamaganyana indlovu ihamba kancane o re rwale tlhoya ukwaphi ithole enye indlovu nkutlwantle uzwe kahle so o se ka batla gore dilo tsa gago e be di-sharpshoot kana ka gogo you are not a chicken ungafuni into zazigijime njengenkukhu awusiyona ga o je foul food wena awudli nje wena boma putuputu o batla ko bontshe gogo uthi ufuna ukubuza gogo e phandela morago wena ga o phandele morago wena ufandele ko gogo e ja dilo tse e bodileng inkukhu idlete wena o je dilo tse e bodileng gobane mmenu ya le godimo imenya sezulu bebele re god is doing a new thing inkulunkulu ibhayibheli ithi unkulunkulu wezinto ezinye nithi mina noma bebathenge kuphumeleni batshetshe bakhulu kunabantu abazoba isimangaliso kwabanye la kulaba abangibhekile kunabantu unkulunkulu ayothusa abanye ngabo baze baliwo bathola ukuthi ngaleso sikhathi kwamanje awubhekeki mara basozodlula ngale nkosi bhekeka kunento abathi MTV awenge MTV jwa MTV kunento abathi pimp my balanda imoto ifile iscrap bayithathe bathi pimp my ride so if bapimp my ride Jesus pimp my life Jesus will pimp your life. Mawuvela bathi hayi bo asimaza so. And uyazi pimp my radiance. Lo muntu makayovela ngale moto uyovela kulaba abamazi. Abanye ngizobathatha niye nabo endlini. Ngiyobabonisa nje pimp my right. Pimp my right bathatha scrap. Mabafika le bathatha ubucrap bescrap. Balahlelele. Bathatha izinto ezintsha. Bayenza scrap sibe sisha. So uma abantu baduhlulekile sebakubona isihluleki. The Jesus I serve, he life.
akhiphe lezinto abazaziyo azilahlela afake into ezintsha kuwe bawuqhamuka obusha kungaloko sithi siphume emnamlezweni sithathele lizono Jesu namhlanje Satan udela inkaba so lalela-ke siyideclare ukuthi esiphambanweni kula kuphinkiwa ilife esonto kula kuchacha izinto ukuthi kufakwe into ezintsha isonto i-workshop utotsuka wena ngitshela unkosikazi wami unfortunately habu and lotsengathi ngikuxoxela Lina watch it watch it mo what yona what inyanya mo batla ba isupa bare encane lelokishi mara brur i-race awuyigijimi ungaqalanga laqalwa khona ukwabona umuntu imali seyisukile mase bagijime 20 kilometers khona jambelana disqualified hayibo aningizwa how kakena seba mathile 50 kilometers usethi 20 babela abantu bantawe jole hona le mo go thomiwa teng for you to run the race the starting point is the alpha and the alpha is Jesus I swear cela sibona lehlo mthandazo